abantu benshi bafashe Imana nk'aho idasubiza, ahubwo irasubiza nuko utagiye gusenga, wagiye kuganya. Abantu benshi bigisha gusenga ariko ntibabayeho ubuzima busenga. Nkunda kuvuga ngo gusenga ntibabivuga, gusenga barabikora. Kubera ko barasenze bategereza kwisubiza. Imana ntisubiza kubera ubwinshi bw'iminsi. Yaremye amatwi nayo irumva, yaremye umunwa nayo iravuga, yaremye amaboko irakora. Ahubwo niba utekereza ko yatinze kugusubiza cyangwa se idasubiza, urebe niba waragiye gusenga cyangwa niba waragiye kuganya. Dukwiye gutandukanya kuganya no gusenga. Hari igihe umuntu agenda akaganya ariko akaba atasenze, yani gusenga birigwa. Hanyuma twebwe dusenga nta wabitwigishije, ntituzava dusenga ibintu birimo amakosa. Abantu rero benshi basenga mu gihe badafite icyo bakora. Iyo Imana isubije, ari Imana ntiyongera kubabona, n'urusengero ntigongera kubabona. Amasengesho atuma ucira abandi imanza ni amasengesho yakuremeye ubwibone, nta kindi azakumarira. Hanyuma ikindi, gusenga bikwiye kurenga gusenga bigahinduka ubusabane. Tubabarira ibyaha byacu kuko natwe duharira abarimo imyenda yacu bose, kandi ntuduhane mu bitwosha. Amen. Twarangije gusoma, nta n'ahandi turi busome. Nifuje ko mureba hano hanyuma tukaganira. Sibyo abari kwandika, abasigaye nifuza ko mumpa attention yanyu tukaganira. Mu nyigisho zigoye kwigisha ku isi harimo gusenga. Kubera ko abantu benshi bigisha gusenga ariko ntibabayeho ubuzima busenga. Utumiye abigisha benshi bavuga ku gusenga, wababona yewe n'aya makorale yacu. Uba ufashe muri liste y'indirimbo zabo ukajonjoramo indirimbo zivuga gusenga, wasanga ari nyinshi. Mu ndirimbo nk'ijana bafite nka 30 zose zishobora kuba zivuga gusenga. Hanyuma nkunda kuvuga ngo gusenga ntibabivuga, gusenga barabikora. Rero mwe mwagize neza ko mwaje gusenga. Icyo nagira ngo mbaganirize hano, Bibiliya yatubwiye ngo ari ahantu hamwe asenga. Yesu yari umunyamasengesho cyane pe, yarasenga. Hanyuma ari ahantu hamwe asenga, umwe wo mu bigishwa aramubwira ngo twigishe. Ubwo hano ikintu twakuramo si uko gusenga byigwa, gusenga birigwa. None niba byigwa twe tukaba tubikora tutarabyize, ubwo ntituzabikoreramo amakosa? Yani gusenga birigwa. Hanyuma twebwe dusenga nta wabitwigishije, ntituzava dusenga ibintu birimo amakosa. Ngiye kubabwira ibintu 10 bigaragaza ko twasobanukiwe gusenga nabi. Ngiye kubabwira ibintu 10 bigaragaza ko twasobanukiwe gusenga nabi. Icyambere, abantu bamwe muri twe bumva gusenga nko kubura ukugira, kubera ko Imana ntisubiza. Mbabereye umunyakuri, Imana yagize neza irihisha. Iza kujya nk'ahagaragara, bamwe bari kuyirega mu rukiko, kubera ko barasenze bategereza kwisubiza. Ariko mu by'ukuri yaremye amatwi nayo irumva, yaremye umunwa nayo iravuga, yaremye amaboko irakora. Ahubwo niba utekereza ko yatinze kugusubiza cyangwa se idasubiza, urebe niba waragiye gusenga cyangwa niba waragiye kuganya. Dukwiye gutandukanya kuganya no gusenga. Hari igihe umuntu agenda akaganya ariko akaba atasenze. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, ubu nyine ndashaka kwihuta kubera ko zifite umwanya munini, mfite izindi nshingano ndi bukora. Ariko icyo nagira ngo mbabwire, uteze amatwi umuntu ari gusenga, ushobora kumenya niba ari kuganya cyangwa niba ari gusenga. Ushobora kumenya ubukure bwe bwo mu gakiza ukurikije umuntu ari gusenga. Ushobora kumenya ibyiringiro afite, ushobora kumenya n'agahinda gakabije afite, wamenya n'ibibazo afitanye n'umugabo n'umugore. Abadamu bo bari special,
uzi ko arega umugabo ku Mana kandi bicaranye. Yani abantu benshi bafashe Imana nk'aho idasubiza, ahubwo irasubiza nuko utagiye gusenga, wagiye kuganya. Icya kabiri, abantu basenga kuko badafite ikindi bakora. Ngewe mu myaka maze nkijijwe, nagiye nsengana n'abantu benshi babona akazi ntituzongere kubabona. Noneho ukibaza, kandi ntabwo ari mwe gusa, n'abagiye muri ibyo bihugu byo hakurya hari akazi kenshi. Kubera ikirarane c'inzara ahita akora utuzi dutatu. Kuri ngiye gukora ni ibintu byiza, ariko niba kera waramara iminsi 3 mu cumba usenga, basi ni wige gutwara imodoka usenga, wige kubaza usenga, ugende mu muhanda usenga. Uvuye hano kugera i Nyarugenge ni minota nka 20, utangiriye isengesho hano wagera mu mujyi wafashije. Donc tugomba guhindura uburyo. Kare twe twamara iminsi 21 mu cumba kuko ntitwari dufite ikindi dukora. Ariko muri iki gihe nyene ikiguzi c'ubuzima gisaba gukora cyane, byibuze ni wige gukora usenga. Abantu rero benshi basenga mu gihe badafite icyo bakora. Iyo Imana isubije, ari Imana ntiyongera kubabona, n'urusengero ntigongera kubabona. Ibyo mvuze ubanza ninge wabibonye ngenyene, mwebwe ntabwo murabibona, ariko bamwe muri aba muri kumwe ibyo bise dusenga Imana yumva. Nibasubizwa bagakomeza kuba mu nzu y'Imana no gukunda Imana no kuyikorera nk'uko byahoze, batarasubizwa, tuzamenya niba barasenga Imana koko. Icya gatatu, abantu bumva gusenga nko gucuruza n'Imana. Yani bo bibwira ko imibyizi myinshi basenze ari izatuma basubizwa. Imana ntisubiza kubera ubwinshi bw'iminsi. Isubiza kuko igihe cyageze, isubiza kuko bifite inyungu, bifitiye inyungu, turaza kubigarukaho. Isubiza kubera ko yarangije kugutunganiriza kubana n'ibisubizo. Ariko kuyibwira ati ngewe nakubise 120, nasenze 40, nasenze, ibyo bintu bishobora kwemeza twebwe, ariko ku Mana ntiyemezwa n'imizi. Ariko ubundi reka mbabaza, niba Esteri yarasenze iminsi 3 bigahagarika jenoside y'Abayahudi, wowe ukabusenga 40 ntagiye n'ukiri bicurana, ubwo se ikibazo kiri ku Mana cyangwa kiri kuri twe? Yani ntabwo bisubizwa n'imibyizi myinshi. Hari abantu nyene, hari abantu bafite, okay, baza kubigarukaho. Abandi ngongeze ku bakane n'abantu bajya kwiyahura mu masengesho kubera agahinda gakabije. Mu buhungiro nkunda kubabwira bw'ibikomere harimo n'amasengesho. Iyo umuntu abwiye Imana ngo Mana uransubiza cyangwa ndaguha, ubwo umuntu abavuze iki? Aba yiyahuye. Ntabwo Imana ari ikunda ko abantu bayiyahuraho. Reka mbaye nk'urugero mwakumva. Umuhungu n'umukobwa bari muri fiançailles, hanyuma umukobwa agahura n'imibabaro myinshi iwabo. Yahita abwira, ubwo wenda hasigaye nk'amezi 6 ngo ubukwe bube, yahita abwira umuhungu ngo kubera ko iwacu ntamerewe neza, reka nze twibanire. Ntabwo yaba yishingira, ntabwo byemewe. Ntabwo Imana ikunda abantu bayiyahuraho. Uzayisengeshwe nuko uyikunda, ntuzayisengeshwe gusa n'ibibazo. Gusa no mu bibazo irasubiza, ariko ntabwo ukwiye gusenga Imana gusa kubera ko kuyiyahuraho ntabwo ari byiza. Abandi ngo n'aba gatanu basenga kubera akamenyero. Niba hari ikintu kimwe kibi Imana yanga, ni akamenyero. Ndabaha urugero. Abafarisayo 2 bagiye gusenga mu rusengero nk'uko mwaje gusenga. Umwe yitabwira Imana yayihangaye cyane, aravuga ati ngewe simeze nk'uyu mutipe twazanye, ngewe niyiriza 2 mu cyumweru,
ntanga icya 10 cy'imbwija na kumino na nyiragasogerereza, hanyuma ndi umuntu mwiza imbere n'inyuma. Wa wundi we ngo ntiyatinyuka no kureba mu maso y'Imana, ngo abwira Imana ngo ndi umunyabyaha, ndabyemera narabikoze, ariko imbabazi zawe. Wa muntu ni w'Imana yatsindishirijwe, niba yatashe abonye. Dufite rero abantu basenga by'akamenyero, ku buryo ako kamenyero nyine ntabwo ari keza. Ikindi, hari abantu basenga kubera ubwibone. Ndi kubabwira ukuntu abantu basobanukiwe gusenga nabi. Abantu basenga kubera ubwibone. Twigeze gusengana n'abantu, noneho iyo hazaga kwigisha umugabo munini ungana nk'uko ngana, yahita avuga tumva uyu munsi turabwiriwe kabisa, ntaravuga ntituzi n'ibyo ari buvuge, gusa kubera byibushe kavuga turiya se yaherukamo. Kandi ico gihinda zari zarafatanye n'imigongo pe, twari dushonje biteye ubwoba. Amasengesho atuma ucira abandi imanza na amasengesho yakuremeye ubwibone, nta kindi azakumarira. Iyo baguze imodoka ahita yandikaho ngo biva mu gusenga. Mumbwize ukuri, basenga ingahe ngo bagure imodoka? Ubwo abaziguze nibo basenga cyane kuruta abandi. Hanyuma ubwo abatazigira ntabwo basenga. Ahubwo ikigaragaza ko Imana ikwishimira nuko ugura imodoka, ndika ngo biva mu gusenga. Hanyuma ubundi bakavuga ngo utakurusha gusenga ntakagutera ubwoba. Mumbwire umunzane Imana yapimisha, mwe muyapimisha ikiza, ku buryo wakumva ko gusenga ubikangisha abandi. N'ubwibone gusa twakuye mu masengesho. Kera ndi umwana muto w'imyaka 18 nigeze gusenga amasengesho y'iminsi 3. Ayo masengesho yambereye ikigeragezo kuko narayasoje. Mwarimu yahaguruka kwigisha nkavuga ntubu aratwigisha ikatarasenga 3. Abaririmbyi baririmba nkaba mu mutima ndibwiye ntabure bararirimba iki batarakora y'3. Ntazi ko arabakoze 40, ntazi ko ari n'abarengeje 40 basenga. Dufite abantu gusenga byabaremeye ubwibone. Iyo avuga nyine avuga ikijwi gisaraye kugira ngo agaragaze ko ari umunyamwuka, afite ukuntu, kandi ubwo ntazi ko vocali iri gupfa. Kiriya kijwi gisaraye ari harapfa, kandi mu nsimburangingo zihenze. Sinzi niba wabona n'ibisimbura hano. Ubwibone bukagaragaza ko ikijwi gisaraye kuvuga ukanga ari byo bigaragaza umwuka. Wapi n'ubwibone. Ntabwo Imana yumva abananutse kuruta ababyibushe, ntabwo yumva ababyibushe kuruta abananutse. Noneho bikaba akarusho iyo tuvuga ngo abadasengera aho dusengera, abo tudasengera mu cyumba kimwe, abadasenga nk'uko dusenga, bose tugaca imanza ko badakijijwe. Ibi byose ni ubwibone bwavuye mu masengesho. Hanyuma hari n'abasenga kubera ubuyobe. Numvise mu Rwanda abantu batikingiza na covid je ntibikingije. Hari abantu banze gufata irangamuntu, hari abantu batubaha idarapo ry'igihugu ngo kubera ari abanyamwuka. Akibaza ko itabatwaye mu ijuru kabagumiza mu gihugu cy'abandi. Yani hari abantu basenga kugeza ubwo bayoba bagakora ibihabanye Imana itubwira kubaha abayobozi b'igihugu. Hari n'abasenga rero kubera ubwoba. Ibyo YouTube yavuze nibyo bibatwara mu masengesho. Turapfuye. Yani ntabwo batega amatwi Imana, ahubwo basenga kubera ubwoba. Reka mbabere umunyakuri. Ubu bazanye hariya scanner hariya mu muryango, isikana ubwoba, bakavuga ngo twese ducemo. Banza benshi yajwigira. Umuntu avuga ati buse nzababyara nzabagaburira iki? Ninde yakubwiye ko nabyara ahubwo? Ibyo biravuga umwana w'umukobwa utazi ko azanashaka. Ubu se ndiga nzabona akazi. None se kutarayarangiza ninde yakubwiye ko utazakabura? Wakagombye kuba usenga utekereza no kuzatanga akazi kuruta gusenga wumva kuzajya no gusaba akazi.
ubwoba mufite n'ubwiki. Iyo Imana ikubwiye ngo baho, iba yateguye ibishimbo n'ibirayi uzarya, iba yateguye umutekano, iba yateguye ibindi byose. Iyo iguhaye impano y'ubuzima, iba yateguye n'ibindi ku ruhande. Iyo ifumbatura igifusi haza ukwifuza kw'ibiriho, ubwoba mufite n'ubwiki. Byarenze ubwoba bw'ibiryo, ahubwo n'igihunyira cavuze nabi ubwo bakuroze. Yewe nagiye mu rusengero rumwe ndumigwa pe. aho umuntu bamuzanira amazi hariya hariya akabanza gucunga neza niba nta kintu bashize, niba agacupa naho gatoboye, ni hahandi uzapfa wabicunga utabicunga, ni hahandi. Iminsi yo kurama n'imyaka 70, wagira intege nyinshi kaba 80, amaherezo uzapfa. Ufite ubwoba bw'iki? Hari ibintu iyo bidahuye ntushobora gupfa. Aho uzapfira umunsi n'isaha nikizakwica. Iyo ibyo bintu bitarahura ntuzapfa. Ufite ubwoba bw'iki? Hanyuma abandi basenga kubera ubugome. Nari mvuze ngo ubugome. Uwashimye hano yavuze akantu numva ngize ubwoba. Ngo Imana yaramubwiye ngo natakora ngo ikintu ngo Imana izamwicira. Nahise numva ngize ubwoba. Imana muri ADPR irica kabisa. Ariko reka mbabaze, ubundi Imana mukurikije urukundo rwayo n'imbabazi igira, ikwiciye abana yakunguka iki? Halo, Imana ikwiciye abana yakunguka iki? Ahubwo iyo aba yica nk'uko bayivuga, ubu twese twagomba kuba duharira. Ukurikije intege nk'ugira mu cyumweru n'izo ugira mu kwezi, ubu waba ukihari? Murebe hano, muzi impamvu abantu benshi bahanura gutyo. Iyo ufashe amazi meza hano ukayanyuza muri tuyo yuzuye umugese, hano wakwakira amazi ameze ate? Imana ishobora kuvuga ibintu byiza bikanyura mu mutima ukomeretse, hanyuma bakaduha uburozi bazi ngo n'ubuhanuzi. Hari abantu Imana ibwira ibintu, nubwo yavuga ibintu bibi agahita ahagarara hirengeye ngo azarebe ukuntu Imana ibisohoza. ngo mase ngo Imana yerekane ko ari umuhanuzi. Dufite abantu basenga n'ubugome kubera ko imitima yabo yarakomeretse. Buriya iyo umuntu yigisha, iyo ahanura, iyo ahimba indirimbo, iparaporo y'ibimwuzuye, Imana ishobora gutanga ubutumwa bw'ukuri ariko umutima buciyemo ukaba wuzuye ubugome. Hari abantu bafite amasezerano ko abagabo babo bazapfa bakarongorwa n'abandi bagabo. Hari abantu bafite amasezerano ko abagore babo bazapfa bakarongora abandi bagore. Bakijijwe, barasezeraniye mu rusengero, barasangiye igaburo ryera, babyaranye 5. Ukibaza ubwo bugome bungana gutyo. Hari abantu basenga kubera ubugome. Numvisha abantu umuha 5 agahita ajya kuyataba, akajya kuyazinga. Ngo yaragusengeye ngo urasubizwa ngo ntiwamwibuka. Nase tuguha ituro uri umushumba w'itorero, ni ku nyubako turitanze. Ariko kubera ubugome bwuzuye abantu buzuyemo ubugome, kandi barabusengana. Nose iyo ugiye kuzinga imigisha yanjye wewe wunguka iki? Uzajyaho ni nigeze kujya ku musozi umwe abantu basengeraho kera bicemewe, umuntu ntagire uzabikora ntabwo byemewe, bihanwa n'itegeko. Kera icyo gihe byari bicemewe. Noneho njya gusengerayo mbona abantu bazamuka bikoreye amabuye, hanyuma bageze hejuru ku musozi batangira kuyahirika. Noneho ntega amatwi, umuntu akajya avuga ngo mpiritse umushumba wanjye ku ntebe, uko ntembagaje ibuye ritazagaruka niko ntembagaje umushumba. Umuntu mudasangiye isambu mwahuriye mu rusengero uramuhirika ngo bigende biteko. Navuze abantu bafite ubugome, umuntu uguhirika atitaye ku bana bawe n'ibindi, n'umuhoro yawe ugukubita. Niyo mpamvu reka mu ndebe hano babwire, igihe warakaye uzirinde isengesho usenga. Kuri ngewe mu gihe ufite uburakari wakwihorera gusenga,
kuko ushobora kwatura ijambo ribi uryatuyeho rikazamubaho. Ariko mwari muzi ko n'Imana kwica itabyishimira. Murebe mundebe muzi ko Imana niyo yishe umuntu bibabaza. Reka mbaho urugero. Ntabwo mwibuka ko yishe imfura zo muri Egiputa? Bageze mu gihugu Abisirayeli yarababwiye ngo abana b'imfura bose berejwe Uwiteka, noneho n'umuryango wa Lewi wose nawo n'uwanjye ntibemerewe gukora ikindi kintu, bazishura abana b'imfura nishe muri Egiputa. None mwebwe mwishimiye ko abantu bapfa kubera iki? Abantu nyene barimo ibintu bitari byiza. Hari n'abandi basenga kubera ishari, kubera abandi bafite ibyo bagezeho. Abo twasenganye Imana babyaye kabiri, abo twasenganye baguze imodoka, abo twasenganye ntibagikodesha. Ninde yakubwiye ko ugomba kuba abandi? Wowe uri ikinege ku Mana, uri umwihariko kuri yo, hanyuma izaguha imigisha yawe apani y'abandi. Abandi ni abandi, wowe ni wowe. Abantu bafite ishari bikarenga ishari bikaba n'igomwa. Nusenga kubera ishari ntuzatekereze ko ari ikintu Imana izagukorera cyiza. Ntabwo imeze gutyo. Hanyuma ninde ukwiriye gusenga rero? Nyine mwaje gusenga, ariko ninde ukwiriye gusenga? Yakobo 4:7 haravuga ngo nuko rero mugandukira Imana, ariko mugwanye Satani nawe azabahunga. Mwegera Imana nayo izabegera. Yemwe banyabyaha nimukarabe, namwe ab'imitima ibiri nimwiyeze imitima. Umuntu ukwiriye gusenga ni umuntu yumvira Imana, ni umuntu yicishije bugufi. Ati uyu muntu murasengana? Ati avuga atari ko asenga na shitani. None niba mu rugo usiga uvuze nabi, abo mu bantu utaberera imbuto, ubwo urumva kuza gusenga kwawe bitabatera urujijo. Hanyuma ikindi, gusenga bikwiye kurenga gusenga bigahinduka ubusabane. Biroroshe, reka mbaho urugero. Abantu bari hano bafite abafiyanse, ntekereza ko bikorohera cyane iyo ugiye kuvugana na fiyanse. Uba wumva ari umunezero ko muganira. N'abagabo n'abagore bakundana nabo biba ari umunezero iyo ugiye kuganira n'ukunda. Ntabwo bakwiye kuduhatira gusenga. Dukwiye gusenga kuko tugiye kuvugana n'uwo dukunda. Hanyuma ikindi, dukwiye kuba tudafite imitima ibiri. Abantu bafite imitima bazana gusenga hano niyo basiga mu rugo. Mbese hari ukuntu bahinduranya. Iyo umusanze hano biba ari sawa, ariko hanze ya hano abayeho ubuzima bubiri. Ikindi ni byiza gusenga umuntu yiyejeje. Hanyuma naho ndavuga ngo ninde ukwiriye gusenga? N'uwo muntu mvuze, uwo muntu niwe ukwiriye gusenga. Murebe hano mbabwire, ngiye kubabwira ikintu gikomeye cyo ntimuzacibagirwe. Murabona umwenda w'umweru? Ufashe umwenda w'umweru urimo ikizinga, hanyuma ukawutera ipasi, mutekereza ko icyo kizinga cyazongera kuvamo? Iyo wirije ubusa umubiri urananuka, hanyuma umwuka akasama. Iyo ufite ingeso yakunaniye ukayisengana utayihanye, simvuga intege nke zisanzwe, ibyaha bita ibigambirirano, ibintu wapanze hanyuma ukabyiririzaho ubusa, icyo kizinga kugira ngo uzongere kugikira bizakuvuna. Hari ibintu byo kwitondera, kugigaburo ryera, kujya mu masengesho, ni ibintu ukwiye kwitondera ukabanza kubitegura. Apana gusenga mu kavuyo, oya. Kubera ko biteye ubwoba ko umuntu akuramo inda yasambanye, hanyuma yakuyemo inda agahita akora yitatu. Ntabwo amasengesho akuraho icyaha gikurwaho no kwihana no kwatura. Kuri nge rero yabanza gushaka umukozi w'Imana akatura icyaha, akabona kujya gusenga kugira ngo yubake ubusabane. Ariko iyo wirije ku cyaha,
ugihaye imbaraga ku buryo utazongera kugikira, ahubwo uzahinduka mubi kurutaho. Icyaha ntigikugwaho n'iminsi, ntigikugwaho n'amasengesho wasenze, gikugwaho no kwihana no kwatura. Dufite abantu rero basenga n'ibyaha mw'abantu. Urumva waciye inyuma umugabo wawe, usanga nubyatura urusengero ruzaguhagarika, usanga nubyaturira uwo mubana ruzasenyuka. Hanyuma kandi ugomba nawe kwigirira ibanga kugira ngo nyene bidacika. Ariko uko uzabijyana igaburo ryera ukabikoreraho amasengesho, uzaba uri gukora ikintu kibi kizakugiraho ingaruka. Niyo mpamvu tubona dufite abantu bageze ku rwego batakigira umutima ubacira urubanza, kubera ko basenze nabi. Yesu yaravuze ngo umuntu usenga agomba kubanza kwiyeza. Usibye ubu, mu minsi ishize imbere yuko tujya mu masengesho, umuntu yabanza kwatura agashaka ukuntu yigwanaho, akigwanaho kugira ngo asenge bitari urusaku mu matwi y'Imana. Come on. None se ko amaraso ya Yesu ahari atabaye make ngo ntiyadukwira twese, uko gutinyuka twagukuye? Mbariza umuntu mwicaranye ngo niki cyakumaza ubwoba? Niki cyakumaza ubwoba ko? Ku buryo ushobora gutinyuka kujya mu maso y'Imana na wa mwanda wose na bya bintu byose uko byakabaye, ukajya imbere y'Imana ukavuga ati reka ntaco bintwaye. Muzi ko Yesu yahagaze imbere y'Imana ngo yambaye ubushwambagara, Satani agahita aza kumureka. Marayika ahita yihuta amwambura ubwo bushwambagara, banza yarabanje no kumwoza simbizi, amwambika umwenda mwiza n'igitambaro mu mutwe, aravuga ati Satani Uwiteka guhane, uyu we n'umushumi wakoye ku gicaniro. Niki cyatumaza ubwoba? Mu materaniro nta kibazo, ariko mu masengesho. Hanyuma nashaka kubabwira uburyo bwiza bwo gusenga. Nababwiye ibintu 10 bigaragaza ko twasobanukiye gusenga nabi. Icya kabiri nababwiye umuntu ukwiye gusenga uwo ari we. Icya gatatu ndashaka kubabwira uburyo bwiza bwo gusenga. Uburyo bwiza bwo gusenga rero ni ukugirira Imana icyizere usenga, ni ukubanza kuyizera, ugasenga wizeye. Hari ibibazo nka 3 cyangwa birenga Yesu yakunda kubaza. Wizeye ko mbikora? Wizeye gukira? Urashaka ko nkugirira nte? Tugomba kubanza kugira kwizera mbere yo gusenga, kubera ko impamvu izatera Imana gusubiza ni uburyo wowe wizeye. Hano nigeze kubabwira rimwe, narababwiye ngo ibintu byose turabyizera ukuyemo Imana. Nta bantu muri mwe baje na moto? Nta barimo? Mugire gutya turebe. Mwabanje gusaba umumotari perimi murebe niba yifite? Hari ubwo bizi neza ko atagwara mu mutwe? Muri mwara abantu basize abakozi mu rugo, murataha musange batetse bamubige nta kibazo mufite. Hanyuma bubaka hano mwari muhari, nigihe cyakwijeje ko itari butugweho. Yani kubera ko ibindi bintu byizera, kwizera Imana bikakunanira. Buri munsi aravuga ngo ntutinye ndi kumwe nawe, aravuga ngo humura nzagutabara, aravuga ngo ntukiganyire. Ariko ibyo kubyizera biratugora, twizera ibindi ukuye mw'ibyo. Icya kabiri, dukwiye gusengana umutima wagutse ukwigwamwe abandi. Nigeze kubabwira ngo iyo ushaka kumenya umuntu ubukure bwo mu mwuka, utega amatwi yari gusenga. Amasengesho dusenga 70% agaruka kuri twe. Ngewe Mana, ngewe wowe. Ni kigaragaza ko urashafite selfish, uracikunda. Hanyuma iyo isengesho riteye intambwe, uhita usengera umuryango wanyu. Hanyuma waba wageze kure ugasengera itorero ryawe.
Yesu yaravuze ngo muzahera i Yerusalemu mugere ku mpera y'isi. Dukiye kugira umutima wagutse ukwigwamwo abandi. Ikindi, mu gusenga ukwiye kubuzi ibibanza n'ibikurikira. Umva isengesho rya Data wa twese ukuntu rivuga. Haravuga ngo Data wa twese, izina ryawe, ubwami bwawe, hanyuma ibyo mundebe mutekereza ko ubwami bw'Imana bwaje ibiryo byabura. Muzi ikintu cyatwishe ni ukwifuza ibyo mu ubwami butaraza. Iyo nyakubahwa agiye mu burasirazuba gusura abaturage, ajyana na guverinema hafi yose. Hanyuma umuturage arahaguruka akavuga ati nyakubahwa, ndi umukene, abana banjye ntibiga. Ahita abwira minisitiri w'uburezi ngo uve hano bikemuye. Undi akavuga ati nyakubahwa, ndatotezwa, hari ukuntu ntotezwa. Ahita avuga ati minisitiri w'umutekano, iki kibazo urakizi. Nta kibazo na kimwe ashobora kuhava kitabonewe. None ndebera umuntu ari ku Rusumo yifuza ibiri muri Kigali, ari ku Rusumo bizahurira he? Muzi cyatwishe, turashaka ibyo mu ubwami budahari. Mwarese tukabanza tugasenga kubaho kw'Imana kukaza, mukareba ukuntu indwara zikira. Mwarese tugasenga kubaho kw'Imana kukaza, tukareba ukuntu imfubyi zishingirwa. Mwarese kubaho kw'Imana kukaza mu buzima bwacu, mukareba ukuntu imigisha itwoma inyuma idukurikira. Ariko kubera ko tutazi amahame y'ubwami bw'Imana mu gusenga, turatakira ibiri mu bwami yo nta sano dufitanye nabwo. Imana ikwiye kubanza kukubyara ikakubera so, ukabaho ubuzima buyubaha, ubwami bw'Imana bukaza mu buzima bwacu, ubushake bw'Imana bukayobora. Ariko kubera ko twahuye n'ibibazo byinshi mu buzima busanzwe, ntabwo tuzi ukuntu ibintu bikurikirana. Hanyuma ikindi, uburyo bwiza bwo gusenga ni ukumenya gutegereza. Umuntu umwe yampaye urugero numvishe rwankoze ku mutima. Mu ndebere ahantu hitwa Dar es Salaam hari icambu, hari ikivuko. None uri hano ushonje, kubera ko ushonje cyane ukifuza ko bakuramira vuba, bagapakira ibintu ushaka nko muri taxi voiture. Bashobora no gupakira rukururana. Ibyo ari byo byose taxi voiture na rukururana ntabwo bizagerera hano rimwe. Ikizagera mbere ni ikihe? None se ibipakiye muri taxi voiture no muri rukururana birangana? Kuri wowe wahitamo iki? Rukururana irapakurura ukajya uvuga ngo amen. Kubera ko ni ibintu bizakumaza igihe. Hari ukuntu dushaka ko aturamira vuba, akaduha ibisubizo byihuse. Mu ndebe ntukite kuri needs, ntukite ku bintu ukeneye aka kanya, aho gusaba Imana umugisha ukubiyemo ibyo uzakenera mu rugendo rw'ubuzima. Imana izamenya wabyaye ukuntu uhembwa, Imana izamenya ushaje abana bose baragiye uko uzitabwaho, Imana izamenya ibyorezo biri kuza uko ibikurinda, ukwiye umugisha urimwo byose kuruta kwita ku byo ukeneye aka kanya. Ibyo rero bisaba gutegereza. Daniel yasenze imyaka 70 asenga gatatu ku munsi. Turashaka ibisubizo byihuse, ariko ibisubizo byihuse ntabwo birimwo ibyo dukeneye byose. Ikindi, tukiye kumenya gutega amatwi Imana. Abantu benshi bazi kubwira Imana ariko ntibazi gutega amatwi Imana. Yani umunsi umwe nagize ubutumire mu Buhindi, hanyuma barambwira ngo uzishurira tike, twebwe icyo tuzakora tuzagutunga, tuzagukorera ibindi hano, ariko tike ntabwo twayibona. Kandi nta mafaranga nari mfite pe. Bitangira gusenga, ndasenga
mu myaka namaze nsaba visa yabo nibwo bwa mbere bampaye visa mu gihe gito gishoboka. Noneho njya gusenga narambuye passport nyereka Imana visa, Mana urabona ko visa nayibonye ariko singira amafaranga, ndajya mu giterane cyangwa sinjyayo. Imana irambwira manzane nko ku munsi wa gatatu, Imana irambwira ngo fata telefone, nari nasenze telefone ijimije. Imana yambwiye ngo nicane telefone, cana telefone, hanyuma njya muri reperatoire selection abantu 4 tutari inshuti cyane ariko dufitanye nimero. Hanyuma mfotora visa na invitation ndabiboherereza, ndababwira mfite igiterane kandi birihuta ariko simfite amafaranga, mushobora kuntwerera. Bampaye amafaranga bose ntawambwiye oya, bampaye amafaranga arenze ayo nari nkeneye. Igitangaje kuva 2013 mbaheruka ubwo nitwongeye kuvugana. Kubera ko iyo wateze amatwi Imana, igisubizo ushobora kugisanga muri telefone yawe, ushobora kugisanga kuwo musengana, ushobora kugisanga ahantu utatekereza. Nubwira Imana gusa rero ukayibwira ugahita ukupa utaratega amatwi ngo nayikubwire, ubwo ibisubizo uzabikura he? Ko kugira ngo igusubize bisaba ko ufite amatwi yumva. Tukwiye kwiga gutega amatwi. Ikindi nanone tugomba kugumana attitude nziza mu gihe tutarasubizwa. Tugomba kugumana umwifato mwiza, nabo attitude ntabwo nzi cyarico. Tugomba kugumana umwifato mwiza mu gihe tutarasubizwa. Komeza ushime, komeza uramye, komeza uyikunde, ibisubizo bizagusanga mu nzira ugenda. Hari abantu nyene ahora kubera ko arabishaka ako kanya, kuko bitaraza ahita yiheba, Satani akamubwira ko bicitse apfuye. Nta mpamvu, tugomba kugumana attitude nziza. Ikindi nanone mu gutegereza ukwiye kuba ukinze urugi. Matayo 6:6. Weho nusenga ujye winjira mu nzu banza ukinga urugi, uhere kusenge so mwihereranye, nuko so ureba ibyiherereye azakugororera. Amen. Hari urugero nkunda gutanga iyo mvuga ku gusenga, ku gukinga urugi. Twagiye mu masengesho y'iminsi 3, hanyuma tuyasoje, umwe mu bo twasenganye ahita arambwira ngo Dezi, ngo nshimye ko tuyasoje, ubu turi bubone mu karu turi bunywe. Ndamureba ndamubwira ariko turi imbere y'Imana iminsi 3, ubu mu karu ni ikibazo cyo kutuganyisha. Ubwo yari yasenze hakinze cyangwa hakinguye. Niyo mpamvu ukwiye kubanza gukingirana intekerezo mbi n'ibindi bintu byose bitari by'ubumana, hanyuma ukaguma mu mwanya w'Imana. Nutasenga hakinze ushobora kuyavamo hano ugasanga abana bashiririje, ugasanga ibirahuri babimenye, ugasanga ibintu bitagenda, hanyuma ukavuga ati ye kamera igahita izamuka, ukibagirwa ko uvuye mu masengesho. Niba wasenze hakinguye uzategwa byoroshe. Hanyuma ikindi dukwiye gusengana umwete. Eliya yari umuntu umeze nkatwe. Yakobo 5:16, mwaturane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete. Dukwiye gusengana umwete. Hanyuma rero ndashaka kubabwira ijambo rikurikiyeho, ahantu heza ho gusengera. Yohana 4:23, ni mu mwuka no mu kuri. Urusengero rwari rugizwe n'ibice bitatu, hanze, ahera n'ahera cyane. Umuntu agizwe n'umubiri, ubugingo n'umwuka. Ahantu heza ho gusengera Yesu yemera ni mu mwuka no mu kuri. Yesu yavuze ngo musabe, mushake, mukomande. Hari abantu rero iyo basenga ntabwo bakwita kuri iyo procedure kuko iravunanye. Kurenga ibyifuzwa by'umubiri, ukarenga amarangamutima, ukagera mu mwuka.
isengesho ridasengewe mu mwuka ntabwo rirenga hano kuri parafo. Kandi satani ni umuhanga wo gutoragura amasengesho ameze atyo, agahita azana ibijya gusa n'ibisubizo, kubera ko yigira marayika w'umuco. Dukwiye kumenya ko dukwiye gusengera mu mwuka no mu kuri. Isengesho risengewe mu mwuka, iyo umuntu yabashije kugera aho hantu mvuze, aho hantu hitwa mu mwuka, uhita wumva ubaye akana keza. Nubwo waba uvuga menshi nkange, uhita uvuga make. Hari ukuntu uhita witonda, kamera iba yegewe kure. Hari ukuntu uba wumva uciye bugufi, wumva ibintu. Numva utangiye kuvuga ibibonetse byose, uzamenye ko kamera yagarutse, wasubiye mu gice cy'umubiri. Ariko iyo bageze aho hantu aho, hari ukuntu uba wumva hari ukubaho kw'Imana. Umunsi umwe twagiye muri Isirayeli na madamu, hanyuma yari yanditse ibyifuzo byinshi, hanyuma ahageze arabibura. Ndavuga apana kubibura ko kubura agapapuro, oya, yumvishe nta mutwaro n'umwe agifite. Mbona ari gushima, mbona ari kurira, ndamaze. Hanyuma avuga ati rega, nageze hano numva ibyifuzo byose birakamutse, numva nta kibazo na kimwe mfite. Hari ahantu umuntu agera, simvuze Isirayeli nk'ubutaka. Hariya naho nubone ubushobozi uzajyeyo, n'Imana nibigukingurira umuryango. Ariko icyo nashaka kuvuga, iyo ugeze mu gice cyitwa umwuka, hari ukuntu ibyifuzo bita bitakaza agaciro. Cyangwa se nabwo umwuka wera ukumva ari gusengera ikintu utigeze utekereza. Wagiye gusaba Imana akazi, ahubwo umwuka akavuga ati hari impanuka yihuta, reka ibindi byose wasengera, sengera runaka, kuko wasengeye ahantu hakwiriye, mu kuri no mu mwuka. Hanyuma rero ndashaka gusoza. Dufite abakozi b'Imana benshi, ibindi baraza kubivuga. Umukoro dutahanye ni uwuhe? Ikintu dukwiye gukomeza gusaba ni ukwinjiza mu buzima isengesho rya Data wa twese. Ni nacyo ngiye gusengera, ndahita nsoza. Nashaka gusenga ngo ubwami bw'Imana buze. Ni ukuri umunsi ubwami bw'Imana bwaje, ibyaha ntibizavogera, ntibizinjira uko bibonye, kuko ubwami bw'Imana buhari. Umuvugabutumwa umwe yatanze agakuru ari kwigisha, gashobora kuba ari ukuri. Umugabo yari afite umugore w'umunyamwuka ubana n'Imana pe. Hanyuma umugabo agira intege nke, ajya gusambana. Yahavuye mu rugo nimugoroba, bariye imineke. Noneho ataha mu rukerera nka saa 9 saa 10. Umugore avuye abyuka kumukingurira. Murabona twa tuntu tujya ku bishishwa by'imineke bariye, batwita ubuzizi. Gahita kamujya mu zuru, madamu kamujya mu zuru. Abageze noneho umugabo ahita aravuga ngo madamu, mbabare n'ubwa mbere nari mbikoze, ngo kandi n'ukuri sinzonge. Iyo umwuka wera hari, ibyaha byicira urubanza. Nimubona ibyaha bivogera uko bishaka, dushobora gusubizwa iby'umubiri, ariko nitubona nta kwihana gato na kanini, muzamenye ko nta kubaho kw'Imana kuhari. Nubona abantu batinyuka gusenga, bagasengana bwa buzima bwose burimo amanyanga, uzibuke ko nta kubaho kw'Imana kuhari. Mwarese tugasenga kubaho kw'Imana kukaza. Ndabizi neza kubaho kw'Imana ni kuza. Abatinze kubona urubyaro bazabona urubyaro. Kubaho kw'Imana ni kuza, akazi kazaboneka. Nikataboneka tuzagahimba. Kubaho kw'Imana ni kuza, Imana izakora ibintu bitiganwa. Kubaho kw'Imana ni kuza, ntabwo kuzadusiga uko twari tumeze. Muhaguruke dusenge. Mwami Yesu Kristo, igihe wari ahantu usenga, umwe mu bigishwa yarakubwiye ngo twigishe gusenga nk'uko Yohana yigishije abigishwa be. Uravuga ngo nimusenga, mubanze mumenye uwo musenga ko ari so, ababyare musenge uwo mufitanye isano. Hanyuma kandi murebe ko mubayeho ubuzima bumwubaha. Ikindi nanone
mujye muvuga ngo ubwami buze. Tubabarire kuko tumaze igihe twifuza ibyo mu bwami, rimwe na rimwe tutarashikira ubwo bwami. Reka ubwo bwami bube mu mitima yacu no mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ndakwinginze muri aya materaniro ubyara abahungu n'abakobwa bakubaha, hagira abantu bavuka mu izina rya Yesu Kristo. Abatarakumenya bakumenye nk'umukiza wowe wenyene. Abantu bafite ikibazo cya identite, Mwami umara ico kibazo gikureho, biyumve mu rukundo rw'Imana. Ndasenga kugira ngo muri aya masengesho abantu batoze kubaho ubuzima bukubaha. Ubwami bwabo nibuza, turabizi ko uzakora ibirenze cyane ibyo dusaba. Muri iteraniro ingwara zikire, muri iteraniro wirukana abadayimoni, muri iteraniro ukureho gutsikamirwa kose kutari kubumana. Ubuntu bw'Imana bwigaragaze, ukora ibiruta cyane ibyo dusaba mu izina rya Yesu. Amen.